Zuerst in die Zusammenfassung. Und dann hat er 3 Fragen gesagt, dann haben sie gesagt, nein, 5, wegen der später. 5 Fragen. Strafe. الشرافي عقوبة يعني ان انا اخد 5 اسئله ولا لا هو عشان بس عايزين يسالوا حاجه. Weil wir wollen viele Fragen stellen. مش عقوبه ولا حاجه. Das ist keine Strafe. Okay. Also wir haben unser schlechtestes Spiel gezeigt unter mir. ده أسوأ ماتش لعبناه تحت قيادتي. Wir haben wenig zusammengebracht, wir haben wenig Rhythmus gehabt, wenig. كانش عندنا رتم، ما كانش فيه أي رغبة، ما كانش فيه أي أداء. wenig Ideen. أفكار قليلة جدا، ما فيش أفكار للعب القدام. In der Halbzeit ja, haben wir das versucht ein bisschen zu korrigieren. بين الشوطين Halbzeit etwas besser. حاولنا نحسن ده بين الشوطين، كنا الشوط الثاني أفضل نسبيا. Wir haben dann das Tor geschossen. وبعدين جبنا جون. waren dann aber nicht diszipliniert genug. ما كناش منظمين على الإطلاق بحيث إن احنا نخرج ب3 نقط. Das habe ich auch dem Team gesagt. وأنا كنت لسه دلوقتي بتكلم على الفرقة. Das auch nicht akzeptieren werden. وإن أنا مش متقبل ده ومش هقبل الكلام اللي بيحصل ده. Das Gefühl haben, wir können nur nach vorne rennen. لو كنا فاكرين إن احنا نقعد نلعب كرة إن احنا نجري لقدام وخلاص من غير ما يكون في تنظيم دفاعي، ده مش هيحصل. والجون اللي دخل فينا كانش أي لازمة. وبرضه قدام جات لنا برضه فرص ضيعناها برضه. وكانت فرص محققة كنا ممكن نحرز من أهداف. لو سمحت طه عبد الله، كنت محتاج اعرف ايه سبب استمرار رغبة حضرتك في اشراك المهاجمين رؤوس الحربة زي محمد شريف وشادي حسين في مركز الجناح رغم ضعف الاداء الهجومي اللي بيقدمه الاهلي، وان حضرتك بتقول ان الاهلي بيعاني من نقص في مركز رأس الحربة. Warum sind Sie fest überzeugt, dann die Stürmer von Al-Ahli wie Sherif und Shadi an der Seite spielen zu lassen, obwohl man sieht, dass Al-Ahli offensiv nicht so stark sind, beziehungsweise sie haben sich auch beschwert dann über die offensive Leistung der Mannschaft. Und trotzdem lassen sie dann die Stürmer dann an der Seite spielen. Ja, also ich habe ja mit Kahraba im Zentrum gespielt. لعبت بكهربا في مركز راس الحربة. المهاجمين بسأل على محمد شريف وشادي حسين رؤوس حربة بيلعبوا على مركز جناح مش في المركز. Meine Frage dann über Shadi und Sherif, dass sie dann an der Seite spielen, obwohl das ist nicht deren Position. Ja, wir haben beide gespielt auch schon. Also Shadi hat ja mit seinem Verein vorher das gespielt und Sherif auch. Sherif auch. Ja, und Sherif ja auch. شادي لعب في النادي السابق ليه، كان بيلعب في مركز الجناح، والشريف اصلا مركزه الاساسي اصلا جناح. وشريف دخل وكان كويس ما كانش وحش. وخلق فرص برضه من مركز الجناح. والمهاجم بالنسبه لي مش معناه واحد بس واقف في القلب في العمق بس، ولكن ممكن بيتحرك في الاطراف. ده جزء من ان انت تكون في الجزء الهجومي. كنت عايز اسال حضرتك ايه سبب ضعف المردود الهجومي اللي بيقدمه الفريق او انعدامه اصلا في الفتره الاخيره؟ يعني معظم الاهداف اللي بيسجلها الاهلي بتكون عن طريق الجناح مثلا او المدافعين زي محمد عبد المنعم في ماتش صن داونز وحسين الشحات وكهربا برضه في ماتش النهارده. ما هو كهربا مهاجم وحسين الشحات مهاجم، مش فاهم السؤال. يعني مركزه الاساسي جناح. ما هو جناح ده مهاجم برضه، هو لسه قايل دلوقتي. Die Frage dann, warum dann die offensive Effektivität dann der Mannschaft ist so schwach, dass keine Stürmer mehr Tore schießen. Letztes Spiel hat Abdel Menem und Hussein ist kein Stürmer und heute Kahraba. Und dann habe ich gesagt, ich dachte dann, der Coach hat schon gesagt, Kahraba und Hussein sind beide Stürmer, also sie spielen in der Offensive. Verstehe ich die Frage nicht, aber ja, habe ich übersetzt. Verteidiger oder Mittelfeldspieler dürfen ja auch Tore schießen. المدافعين ولعيبة خط النص من حقهم برضه يجيبوا جوان. ايوه بس برضه في الهجوم يعني ضعيف. احمد العايدي ماتش فلامينجو احنا كنا متقدمين. Im Spiel dann gegen Flamengo waren wir in Führung und hatten wir wegen defensive Fehler haben wir ein Tor kassiert. Gegen Sundowns das gleiche. Heute auch
Dieng hätte dann einen Foul machen können, dann, um diesen Konter zu stoppen. Wie werden Sie diese Fehler korrigieren, die sich wiederholen? Ja, wir schauen das an. Ich schaue mir das Spiel auch nochmal an, jetzt zu Hause. Und dann werde ich das zusammenschneiden lassen und dann schauen wir das dann übermorgen gemeinsam an und versuchen so Fehler zu verbessern. Ne? Und ich habe das schon mal gesagt, es ist natürlich extrem schwierig, wenn du alle 3 Tage ein Spiel hast. Du kannst nie mit der ganzen Mannschaft trainieren, du kannst diese Dinge eigentlich schlecht dann einzeln trainieren, ne? Weil eben dann der eine wieder in der Regeneration ist und dass man nicht viel Belastung dann machen kann. Und das ist aktuell halt schwierig und darum passieren halt auch noch der ein oder andere Fehler. Aber wir schauen das an und versuchen das zu vermitteln, dass sie das nicht mehr machen. انا هتفرج على الماتش تاني وانا كده كده بتفرج على الماتشات بعدها وبقدر ان انا اخد اللقطات والاخطاء وبقعد احللها مع الفريق. بعد بكره هنقعد مع بعض ونتكلم في كل الكلام ده تاني. لكن انا عاود بقول الكلام ده قلته قبل كده ان مع الضغط الماتشات اللي احنا فيه انت ما عندكش القدره على انك تمرن الفريق بالكامل على ارض الملعب على الاخطاء دي انها تتصلح. الاخطاء دي بتتصلح نظري كلها في قاعه المحاضرات في الكلام النظري، لان انت بعد الماتش تاني يوم بيبقى الفرقه عندها استشفاء، اليوم اللي بعده بتبقى تمرين خفيف عشان بتجهز للماتش اللي بعده، ما تقدرش تعمل تمرين تقيل. فما فيش الفرقه كامله ما بتتمرنش مع بعض بحيث ان انا اقدر على ارض الملعب اوقف اللعيبه واشوف الاخطاء وافضل اعالجها في ارض الملعب. بشتغل نظري اكتر مني عملي حاليا مع الفرقه كلها مع ضغط الماتشات دي. لكن هنتفرج تاني طبعا على الماتش واشوف الاخطاء دي واتكلم مع اللعيبه ونقعد نحاول ان احنا نحسن نفسنا وان احنا نقدر نتغاضى عن الاخطاء دي. Ihr sagt dann Hard dann für das Spiel, für das Ergebnis und die Leistung. مش موجود في النادي الاهلي بس في الكره المصريه بشكل عام. المشكله دلوقتي بتقول عندنا مشكله في اللعيبه ان الكره ما بتطلعش بالقدم بس، لا بالعقل بالتركيز. هل هو ممكن يغير في سيستم او طريقه التدريب تبقى فترتين صباحيه ومسائيه؟ وهل ممكن يعني يثبت التشكيل اكتر في المرحله اللي جايه؟ هو انا ما فهمتش بصراحه الجزء الاول من السؤال علاقته او المقدمه. Okay, also die Einführung habe ich nicht verstanden, deshalb dann habe ich nochmal gefragt. Die ganze ägyptische Fußball leidet aktuell unter viele Probleme. Und man sieht schon, dass man muss sagen, dass der Fußball wird nicht nur mit dem Fuß gespielt, sondern auch mit dem Kopf. Das heißt, man muss auch intelligent sein. Und man merkt schon, dass es Probleme allgemein gibt. Werden Sie, um das zu vermeiden, erstmal dann zum Beispiel 2 Trainingseinheiten am Tag machen, um das Problem zu vermeiden oder zu lösen? كان أول حاجة أو تشتغل التشكيل. Und die zweite Frage ist, werden Sie vielleicht dann als Lösung den Startelf dann stabilisieren, das heißt nicht viele Änderungen machen? Also aktuell ist nicht möglich, 2-mal am Tag zu trainieren, weil das تدريب مرتين في اليوم ده حاليا مستحيل وانت بتلعب كل يومين ماتش. Das geht nicht. Also in der Vorbereitung haben wir das auch schon gemacht. ففترة الإعداد كنا بنعمل كده فعلا. Aber da braucht man halt einfach auch dann mehr Zeit. Da brauchst du, wenn du jetzt eine Woche Zeit hast zwischen einem Spiel, dann ist das sehr möglich, dass du mal 2. طبعا لو عندي بين كل ماتش والتاني أسبوع الكلام ده كله ممكن، لكن كل يومين صعب جدا. Und die zweite Frage. السؤال التاني بالنسبة Startelf ist ja natürlich immer schwierig, weil wir haben jetzt nach dem Spiel Sundowns hatten wir auch Verletzungen. موضوع ثبات التشكيل صعب مع عدد الإصابات الكبير اللي ضرب في الفريق بعد ماتش سان داونز. Dann ist es schwierig wieder die gleichen zu bringen. صعب تجيب نفس الناس وتثبت التشكيل. Ich wollte aber auch natürlich da ein bisschen rotieren. وأنا كنت عايز أعمل روتيشن أو تدوير عشان نفضل في الريتم بتاعنا. dass die natürlich jetzt vielleicht auch nicht so oft gespielt والناس اللي ما بتلعبش قوي ان هم ياخدوا فرصه ان هم يبقوا في رتم الفرقه وما يبقوش تم استبعادهم او ان هم يبقوا بعاد عن الفرقه لكن تكون رجليهم في الملعب برضه. Und ja, also gut, wir werden schlussendlich natürlich immer versuchen dann 11
Spiele hinzukriegen, wo wir das Gefühl haben, wir können das Spiel gewinnen. في النهايه دايما بختار 11 يبداوا المباراه اللي انا ببقى متصور ان هم ممكن يكسبوني الماتش. Und er hat auch über die Konzentrationsprobleme gesprochen. Ihre Meinung dazu? Ja, das versuchen wir, oder es ist uns eigentlich auch aufgefallen am Anfang. دي حاجه شفناها من اول يوم لينا، مشكله التركيز، وبنحاول ان احنا Natürlich immer wieder anzusprechen. ان بنتكلم فيها كتير، بنحاول ان احنا نحسنها كتير ونشتغل عليها كتير. Ja, und natürlich auch auf dem Trainingsplatz mit Ball und viel zu spielen und da diese Konzentration zu ونحاول عن طريق في التمرين، بنحاول ان احنا بالكوره، بنحاول ان احنا نعمل تدريبات كتير لزياده معدلات التركيز. النهارده شفنا في اخر المباراه كانت اللعيبه بتضيع وقت، وانت بتلعب الداخليه فريق اخر الدوري بينافس على الهبوط، ودي مش عاده النادي الاهلي ان هو يضيع وقت في اخر دقايق. هل دي تعليمات من مستر كولر ولا ولو مش تعليمات شايف تفسيرها ايه؟ Die Spieler in den letzten Minuten des Spiels dann haben angefangen, dann Zeit zu verlieren, Zeit zu gewinnen. Und das haben wir nicht von Al-Ahli erwartet oder ist nicht, was wir von Al-Ahli so kennen. War es dann Anweisungen oder von Ihnen, dass die Spieler das machen, oder haben die Spieler das von allein so gemacht, dann, dass sie Zeit verlieren? Also wir. Ja. احنا؟ Inwiefern? احنا كنا بنضيع وقت؟ الركنيه دي اللعبة الوحيدة wegen der Ecke. Als sie dann in der Ecke Malul und Afsha. Ja gut, da waren wir ja noch in Führung. Da waren wir ja noch. احنا كنا متقدمين ساعتها. الكرة اللي هي كانت في الكورنر. ما هو ده اللي انا اقصده، انا بقول هي- على قفشه يعني هي عشان يلعبها مع عشان كده بسال هل تعليمات منه ولا ده اللعبة دي بس ولا حضرتك قصدك عامة؟ الماتش بعدها جه فينا جول. Es ist dann spezifisch dann über diesen Ball dann mit Malul und Afsha, weil danach auch dann haben wir ein Tor bekommen, was dann absichtlich dann اتلعبت وحش، مش كانت المفروض تتلعب كده اصلا. Das gehört natürlich dazu, wenn du spürst und eine Ecke hast und es sind noch ein paar Minuten, dass du da versuchst. عادي ان الواحد ده في الكوره ان لما يجي لك ضربه ركنيه ممكن ان انت تستغلها ان انت تكسب بعض الوقت، لكن ما تتلعبش بالشكل ده. An der Eckfahne stehen und der Ball ist bei uns, dann kann der Gegner eigentlich kein. عادة المفروض الكرة لما تكون كورنر واحنا بنلعب كورنر قصير بتبقى الكرة في حوزتك، المنافس ما يقدرش يعمل حاجة. انت عادة المفروض يعني. اخر غلط كوتشر. مستر كولر ماتش النهارده تكرار لماتش فيوتشر، الاهلي كان كسبان 1-0. Heute ist eine Wiederholung dann vom Spiel gegen Future, wo auch dann Future dann mit 10 Mann, also ein Mann weniger, haben die unentschieden, und heute auch dann haben sie mit einem Mann weniger. Und heute, obwohl man dann gegen einen noch schwächeren Gegner als Future, wählen sie dann eine Strafe, irgendeine Form von Strafe gegen die Spieler für diese Leistung, die sie gezeigt haben. Sie haben letztes Mal gesagt, dass sie keine Strafe machen für Spieler, die Fehler machen, aber heute sieht man, dass die Spieler lässig waren, überheblich. Das hat uns wirklich provoziert. Wir haben auch gesehen, dass sie selbst dann auch nicht zufrieden waren. Wenn Sie eine Reaktion zeigen. Ja, also ich habe jetzt mit der Mannschaft gesprochen. أنا اتكلمت مع اللعيبة دلوقتي. Bin laut geworden, aber das bringt وصوتي عالي جدا. eine Strafe zu verteilen, sondern okay, wir müssen das ansprechen. Ich habe das angesprochen. وأنا قلت لهم اللي المفروض يسمعوه. Und morgen, ja, können Sie darüber nachdenken. الكلام اللي أنا قلته لهم عندهم بكرة يوم يقعدوا يفكروا فيه كويس قوي في اللي أنا قلته قبل ما نكمل رحلتنا يعني. Also es ist entscheidend, wir haben diese Spieler. Also wir haben, ich kann أنا ما عنديش غير اللعيبة دي على فكرة. Also ich muss mit diesen, also wir müssen mit diesen. إحنا لازم نشتغل مع اللعيبة اللي معايا دي. Also wenn ich eine Strafe gebe, dann لو أنا عملت عقوبة ja, wäre das falsch. Also ich هيبقى ده مش القرار الصح دلوقتي. hatte Worte gesagt. Und أنا قلت كلام جامد جدا. entscheidend ist, dass die Spieler jetzt auch mal in sich. المهم ان اللعيبه الكلمتين اللي سمعوهم دلوقتي كل واحد من اللعيبه يفكر فيهم كويس قوي اللي انا قلته ويعيد تفكيره هو لعب ازاي واللي انا متوقع منه ايه، وعندهم الامكانيه ان هم في التمرين وفي الماتشات يبينوا احسن من ده. ويوم السبت عندنا ماتش لازم ان انا هختار 11 جداد، عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت ولازم ناخد ال3 نقط يوم السبت.
سؤال مني انا رايك انا بس اسال Ich habe eine Frage von mir, obwohl ich dann nicht dann Fragen stellen. يعني هبوط المستوى بتاع Wir الفريق sind aber schon 5. انت قلت 5 ده كده السادس. لا ما ده هنا معنى Das ist von mir, المستوى بتاع الفريق dass die Leistung der Mannschaft dann abgenommen hat. Dann haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leistung der Mannschaft dann jetzt nach Die hat unten nicht geht. abgenommen. Wir haben einfach noch ein doofes Tor bekommen mit einem Mann weniger. Also wir haben die zweite Halbzeit haben wir eher mehr gemacht eigentlich als die erste. احنا الشوط الثاني كنا افضل من الشوط الاولاني، وكان يعني ما حصلش هبوط في المستوى، بالعكس المستوى في الشوط الثاني عالي، لكن احنا دخل فينا جون ملوش اي لازمه وما ينفعش يجي فينا جون بالشكل ده من فرقه ناقصه واحد. Es spricht dann über die ganze letzte Zeit. Nach der Club WM.